Prebežnike, ki pridejo na otok Lesbos, najprej odpeljejo v center Moria, kjer tudi preverijo, kdo so. Center uradno lahko sprejme 2330 ljudi, trenutno jih je tam več kot 5000, večina iz sirskih beguncev. Zdravniki pri otrocih pogosto opažajo prebavne motnje, kožne in virusne obolenja, veliko jih ima tudi psihične motnje. Al deze kinderen zijn met een rubberbootje over de zee, midden in de nacht, hier aangekomen. En dat is eng. Dat is heel eng. En hier in Moria, waar de meesten ook een paar maanden vastzitten. Er is veel lawaai, er zijn vaak gevechten. Je hebt niet eens een slot, je hebt een rits van een tent. Dus het voelt onveilig. V centru Karatepe so razmere za življenje malo boljše. Ta tudi ni obdan žico in ograjo. بعد اینجا قشنگ رسیدگی خوبی به ما میشه نسبت به موریا که بدترین جا توی جهان است این جهنم میمونه موریا خیلی مثلا بارون میشد خونه ما کلا آب میومد خونمون بعد اینجا که اومدیم خوبه مثلا جای خوبی داخل کانکس راحتی. O tem, kam bo šel kdo, odloča grška vlada. Po kakšnem ključu, ne ve nihče. Konec prejšnjega leta je vlada sicer obljubila, da bo na celinsko Grčijo prepeljala 5000 beguncev. To se ni zgodilo. Zdaj je grški minister za migracije obljubil, da se bodo razmere v centru Moria uredile do konca tega meseca.